Kineski vojnici vežbaju koliko visoko smiju da dignu ruku prilikom marširanja. Ledena pećina na Islandu. Prirodni planinski bazeni u Kanadi. I kralj džungle ima svoju nežniju stranu. Zbunjeni kenguri u susretu sa snegom. Nasukani brodovi u Bermudskom trouglu. Ostrvo prekriveno pticama u Škotskoj. Jesen u Britaniji. Litica u Engleskoj poznatija pod nazivom kraj svijeta. Terminal 3 na aerodromu u Kopenhagenu dizajniran je da izgleda kao avion napravljen od papira. Jutro na planini u Ukrajini. Na snimanju poznate scene iz filma Ko to tamo peva. Ovaj konj je proglašen najlepšim na svijetu. U Francuskoj možete da iznajmite balon u šumi. Prelazak Duge preko mosta. Jutro na Tibetu. Najčešći uzrok glavobolje je što nedovoljno unosite tečnost u organizam, posebno u letnjim mjesecima. Oni koji prespavaju vikend osjećaju se još iscrpljenije kada u ponedjeljak dođu na posao i manje su produktivni u radu. Prsti nam postanu naborani u vodi da bismo dobili bolji osjećaj za predmete koji su klizavi pod vodom. Samo 3 cigarete proizvedu i do 10 puta više štetnih čestica nego motor automobila koji radi pola sata. Fizički je nemoguće da svinja podigne glavu i pogleda u nebo. Jezik plavog kita velik je kao prosječan azijski slon. Ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi. Vaš nos može da zapamti 50.000 različitih mirisa. Mačke imaju 32 mišića u samo jednom uhu. Flamingo može jesti samo ako mu je glava okrenuta naopako. Naša tela sadrže 0,2 mg zlata, od kojeg se većina nalazi u krvi. Skokovi nekih žaba mogu biti duži od 5 metara. Lavlja rika se može čuti na udaljenosti od 8 km. Neki psi su sposobni da razumeju i do 200 riječi. Svaki dan se rodi oko 200.000 beba. Kečap se u 19. veku prodavao kao lijek. Ljuta hrana ubrzava metabolizam, samim tim doprinosi mršavljenju. Zečevi obično spavaju otvorenih očiju. Svemirsko odelo košta $12 miliona. Selo u švajcarskim Alpima. Olesund, Norveška. Most preko reke Karun, Iran. Mjesto na kom žive grčki bogovi, planina Olimp. Zamak u Irskoj. Ajkule ubiju oko 40 ljudi godišnje. Konji mogu da spavaju i ležeći i stojeći. Nedavna istraživanja pokazuju da delfini imaju svoja imena te da mogu pozivati jedne druge po imenu. Prosječni leptir je težak kao 2 latice ruže. Jutro u Austriji. Grizli ima toliko jaku vilicu da bi mogao zdrobiti kuglu za kuglanje. Istraživanje pokazuje da očevi žive duže ukoliko imaju ćerku. Pingvini su jedna od rijetkih životinja koji se ne boje ljudi. Ljudi koji piju kafu obično žive duže. Bebe žirafe koriste svoje telo kao jastuk za spavanje.